Ahmdia me pia me puno Ahmdia ade no de aye enese ye woni amaseti ye won seki won ena me buwa mo won say yes wo de he Ahmdia ma fu se twa me bunu ade no de aye wa ye oyasa wa ye eli kwan so omubom midin wa asem na because udi kan de ba oni makola omu ye 2 ana omu ye nkola be 6 na me pamo ba ko na maka 5 muni amu wa shop na me kwa mi ni shop o me pie ofie ana wo sorry na wo okra omu se o ba me kwa mi ni o ba ha okay so ana ye ba ye no ono no ba ye na okoba na bibisa se die nti na oye den oba ha matese wa ba ha ana o si de nkwala ni nti na msi de wo ye no wadwin hu ye ana senior mai bi wo no ye fa le say jaru mi do na senior man me ka so on pe fosi asema won na me bo pe na asema nkasa ba gewe won why fosi de ade a me de be yo why ye o ti be Ahmdia yes for my energy so police for private here wani tua ade a me de be yo no won Ahmdia ebe o ba o mema raga fu ade nkwa no de aye me te se wo ka se won fa wo phone ra wa wi wo phone na wo akwayira me phone ya broche for phone na wo akwayira machine wo why yes no why fine no ko jai tutu no why fine ni say mi do mi sa na omo ka che omo so why fine no jai phone ye de to bridge bi da ya isu obi da ye eche ye mu nti hono na ya ofade okun adwuma okko aha no ofa o yes into ofa ono ma okko na machine ye den eto fomo so na yira an so na ye den ande mi den na wo phone de wo de kwai den because obi am phone kra no me phone no me mom de mi sadi de no mi pie ko hwe me ba enti me amba shop biem ti mi ja phone ye den e wo shop wo ana wo mom tam phone se udi kofie ana ade tin oba yo se phone na ye den phone ayira osu the way me si pe wa se me ntimi nka se ye den to ana otu okwa phone me ka se to untumi to untimi to na me yi meni eja phone ye den e ma wo Ahmdia na ode show wo se mre bi wona wo je ne ba mpokra ma no pie ye wo ka che so onko fona taade mre wo hye na wo pie abonten like you could be man hey we are mess what's your prema ni me san wa kan ye me sure no so bi wa pota mo ya wo ye timi me o de family me de me set be chiwa no so bi ya wa pota mo ma fu se me pesa ade no me pa acho me respect o pa wo ye me mame na wa ka che so me fa ya no wa junu hu ye wo de family me de me kauti aba obi so de woni mi su ba de family ade family sa style no me bu o uchi me ska na obaji wo de family me jadi Ahmdia to bo Ahmdia man ka me asema eli kwaso committee o de tina obeba meeting wa na say ya wo so na David eli kwaso la ade tina obeba meeting wa Ahmdia to bo David to bo David ma tuti me papa wo yo o na ko mo di mi kosire mo ana me wafa de ne yire ni no ne yire no eje phone so de oni ne wo ye no ne sister ni nie so ana me wafa ne ka say sirem ni de omo ye de omo ma me nko ana wo be ka che something kwan akosi na me say life basa wo ye de o ya o na to this time ya anytime ya ebi mu frɛ like ebi mu frɛ me wa famu na mo ka che ne se wo ne number basa wo na ntem mu ja akware kwa wedem na akware ni su saa so won o na che se wo kra what da David ye ma na ama ma ka o ma so ata se ana me wa fa no so wate ba me ko on bisa me da me ka se me wa fa won so wa bisa me saa se me kra po da na me bo on bisa me de bi akwa me kasa che o se nyoma bi a o ye no o party so okay so what nyoma bi to say because ye pese ye hunu o se so on nantem me na ye o mo kana me ka che ne say I on tete nyoma bi so okay but yeah we timi say bia opia na dwo bi hu me pa cho da bi enu de wu hunu say bia wagya ne ba ne ho apie da bi wode ne ba na begya wo da se wo pese wo pie nti no so ne ba ne mo ma ne kakra me pa cho da bi o mo be ba shop on a shop no mo wodi afa ye kon ayapon eya mo pon tamben arambe ye to da 9 to da so 8 ade edwuma ni on na apon be 8 ana 9 o'clock oh okay na che se ono se owo suban bi wo mu a ye beka se enye Ahmdia na ekire ni suban na mom no oye na ade dada
Oh, okay. Now, so the when you bring so babuni, because the way and me of fire now. Nelly near Bemana, cow out to a coming in war. Because a honor mammy who and to me babu not anytime I want to ask and not me ban ho. Okay. Eko dear go on my side. I say I could feel. Okay. And tell I'm buying soon I may a day. Would you Me do who? And to buy an alka baby, Nami of fire. You really can say, yeah. Ono kwa wankashe mimi mom ana mi bisa me ofa na yese me percent picture audu go na ejuma enti me fa na me nche ana o se me nche ni se be ya ono kwa o de ma na ni nya dey anya no se be ya da ni be dey ni be kan enti me ma ne mbra de bi o so na oba na okwa na oba ye me kwa manje o se because onu ni enti me kire wo ejuma no me kire o me o da o ni ska kwa o ka me ti mi di bi ma makacho omuni akwa se omo ada oniska kwa like obed ma obedidi no opisa me a me de be ma eto oniska kwa utimi bisa me na me de ama aha ejuma no ba like obanto so na say nani so bresu osua me pacha nani bresu osua ejuma ni do is serious you serious na wa ye bia fa che no fa woni am dia fo ni dabi anya hwe sa ani se watumi anya ho be dabi enya nru ho esa mi wo fa enya nru ho me pacha de esa mi wo fa be fa me ho adwunu on fa ho adwunu ya ba mu no de o wo fa on fa ho adwunu on se mi do nya me otimi ti me ho asem ko e dia ye bad fra ono ubons on bisa me and so be say di mechi say di enya sanity oh isa me ba kula ya le da o na me won say ma fena ka chen say me ba ya me bisa o won say if you say ya chi and won say ma say enya mi sika na me say na ya che mo sam ko ya dan me bisa o ya che mo sam ko me bisa first ya che mo sam ko ya dan Akoma FM me pa cho ba ka sa gu afidie ni mama ye aduane ma boys bi ewo ye side o bi eto no na mo de ba police for de ba ho no nya mo no aduane de a obi no aduane a police gbowura ho kwache wo because I say boys no mo ho no mo ba ku ton wi nso mo gbowura ho no mo search no mo hu wi woni mo no mo hu no woni mo no wonum bida ye no krasa boys ni to wi mo ton boys ni to ena we Jimmy pen wallahi Ahmdia o gewe unya 100% o se le bia me ka to 87.9 okay Empamano. Fa wani tu awudu enya wa ma fa wani tu awudu me se enya wa nka me nim no baby a because enya me wa na ka o sa o fa no so ne wo enya o kostu adwuma nya 1000 and ya bi bro sa akra e bi 20 million okay ya o ba me ju enti tobo me ma auto bibi bai enya hwe mo fela na mo ya na mo control na fe mi sa me questions ya kana ebi nso hu hia me pa enti nyame mo abote kwa kuma to ye ote Ahmdia wa hwe ya na wo so me be se ya je me ba no klampo ne wakonya police case na eno so obi anti me show na wo ya ban nipa obo na abenya sem wo ya ban nipo dabi obi ya ban nipa yeso wanyem nkwa no ya ban nipa no tina se o boy wanyem dia ne yesi mo ma ho mo boys yo ntie bia boys mo ba akọ na anyem wanyem dia na gade agree sa sa boys na anyem no because yesi mo na mo chicha boys ne ma wo mo so betimi ahwe ba